Image PAODAM yengbiraba khwai kibikpu utam kumar narayana taram lok saboloina khurumjari ngasigi maroiba pauda world champion tarulak oikraba MC Mary Kom na Miguelina Hernandez Gracia bu maithiba piduna Tokyo Olympics 2020 gi kg yankhai mathoi category gi pre-quarter final sangkre Manipura haukiba pung kunmari da mioi lising amga sani suna taret na COVID-19 positive oike mioi tarawm doina leikidre Horok iba nahasing na isa-isa gi horok phang tradition kawa tawudano haina kasin kendra ge MLA na haikre loina sahi ahum gi manungda Meghalaya da lopari lising amaromda usara million ama thana panam thamni haina Home Minister Amit Shah na phongdokre Hojik mapung oiba paw pijatri gi mangoina na miyamda pawjel pijare COVID-19 laina laiset asina lamdam masigi miyam gi punsida maike kya da chau sei theng piri Laina laiset asibu lamdam sidagi maru phangna mahan khiduna mahausai punsida hanjinnaba aikoi khuding wakhal taminabaga loinana laina laiset asi mahan khinaba thodang lominarsi laina la paikhaliba COVID-19 lamdam sida makhatanam sandroktanaba thoram sing mass COVID-19 testing amadi mass vaccination program da sarugya bituna mai pahalasi loinana yum dargi chathoktaba face mask uppa social distancing ngakpa mi amaga punnaba khutsa sapona toina hamdokpa natraga hand sanitizer sidana sengdokpa kawigan hojik mapung yo paw logidasi world champion taruklak oikraba boxer MC Mary Kom kg yankhai mathoi gi category da pre-quarter final sangkre hojik chathariba Tokyo Olympics ta Mary Kom na Dominican Republic ki Miguelina Hernandez Garcia bu maithiba piki sahi kunthani pan surabi Mary Kom na sahi trauma hanbe Pan American Games bronze medalist bu maithiba piki bani horakpadi hauna Mary Kom na match du dominate tawdu sanake Dominican gi team da khwaidagi naha oiribi Garcia Mary Kom ga sanabda sotna uke Mary Kom na mathangda Rio Games 2016 da bronze medal fangkhrabi Colombia gi Ingrid Valencia ga lamba tawgani hairi Mary Kom na mahaki Olympic Games ki boxing ahan round da mai pakpada Manipur Chief Minister N Biren Sports Minister Letpau Haukip Rajya Sabha ki MP Leisem Sana Jawa amadi atei lup kyana nungaiba phongdorangpa lep 3 Amrunda ngasi Tokyo Olympics ki women's singles second round table tennis ta India ki sanaroi Manika Batra world number 62 na magi Ukraine opponent Margarita Pesoska minute yankai tre sanakiba match ta maithiba piduna ahum suba round sangkhre ngasi sanakiba pool A gi men's hockey dana world number 1 Australia na India bu trade amada maithiba pikre mathang India ki match thasi ki kuntret ki ayuk pung tok makhai da Spain ga sanagani haire Howzik Japan ki Tokyo Sathariba Tokyo Olympics 2020 da Saikom Mirabai no silver medal phanglakpabu mahak ki honajaman bu thagatpa masung makbuning thawatpo aina Education and Fishery Minister S Rajena lupa lakh ahum gi cash incentive lauthokre wapham ase UPSC na lowa National Defense Academy exam 2021 da namojam nawa maitaina all India gi oina 29 suba rank phanglakpagi Minister gi Imphal West Salam da laiba yum da pangthoki wasamba felicitation thoramda Minister Rajena phongdokhibani Minister Rajena makhata na haikibda Mirabai Sanu na purakliba ikai khumnapam oiraba mingset asina state asigi hawlagiba naharoi sanaroi kyabu ithil piragani tasenamak masi state amadi lebak asigi chawthok saningai oiraba mikup amani selgi manasi Mirabai na state asida halagama tamda khusinagani haike manasi Education Department Government of Manipur na sponsor tawbani Namuizam now maitaina all India gi oina ND exam 2021 da kuntes suba rank phanglapagi matang da Mr. Rajan haikibda asiumba all India gi competitive exam amada kuntes suba rank phanglakpa haibasi araibnate
पिकलब स्टेट असिदगी असुमना फंगलपसिंगबु अखोय खुदिंगना पुंग थौदगदबनि हाइखे मणिपुर हौकिबा पुंग कुनमरिदा मियोय लिसिंग अमगा सनी सुमना तरेट कोविड-19 पॉजिटिव ओइदना स्टेट असिगी अपुनबा कोविड-19 कंफर्म केस लिसिंग मौद्रागा निथोयगा चात्रुका हुंबु तरेट यौरे मियोय त्राहुमदोइना लैखिददुना अपुनबा लैखिदबगी मसिंगना लिसिंग अमगा चामरिगा हुंबुरागा निपान सुख्रे पुंग कुनमरि असिदा स्टेट असिगी मियोय लिसिंग निपान चहुमगा कुनतरेट टेस्ट तौके कोविड-19 पैंडेमिक हौखिबदगिना ngasi फावबदा स्टेट असिगी ओइना टेस्ट तौखिबा अपुनबा मिगी मसिंग लाख 10 गा लिसिंग निफुग निपान चात्रुका यांखै मंगा सुख्रे कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट असिदा हौखिबा पुंग कुनमरि आइबदि ngarang जुलाई कुनमरि दगी जुलाई कुनमरि की नुथिल पुंग अनि दगी ngasi जुलाई कुनगा मंगा की नुथिल पुंग अनि फावबदा डिस्ट्रिक्ट असिगी मियोय निफुग मरि नौना कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनखे मखोई लेंगा की कोविड टेस्टिंग सेंटर द कुंट्रा मरी जीवन हॉस्पिटल द अनि अमदे इमा हॉस्पिटल द मरी पॉजिटिव ओइरम खिबनी पुंग कुमरी असिदा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट असिगे मियोय चाम ग यांखै माथोय टेस्ट तौके मसी मनुंगदा मियोय चाम ग कुनमाना लेंगा किदा मियोय ट्राटुक न जीवन हॉस्पिटल द अदुगा तराना इमा हॉस्पिटल द तौखिबनी कोविड-19 पैंडेमिक ना मालेमगी मियोय कोटी 10 लाख निफुग मंगा लिसिंग यांखै मंगा गा चाम ग हुंफुग मंगा द सैथेंग पिदुना नहानख्रे मियोय सिंग असिगी मनुंगदा मियोय लाख निफुग माथोय लिसिंग हुमरा माथोय सहुंग हुमुनिपान दा लैखिद्रे अदुगा मियोय कोटी 13 लाख हुमु मंगा लिसिंग मौद्रा माथोय समापन यांखै माथोय नार मदगी फरख्रे मालेम सिदा लाइचतसिना ख्वाइदगी हेना सोहलबा लेपाकना मियोय कोटी 3 लाख यांखै माथोय लिसिंग मरफुग मरी नहानद्रा यूएसए ना मकोक्ता लैरे इंडिया ना मियोय कोटी 3 लाख 13 लिसिंग हुमरा माथोय चामापल सुपना अमा नादुना अनिसुबदा अमदे मियोय कोटी 1 लाख मौद्रा तरुक लिसिंग हुमद्रा चांगा कुंथ्रागा मरी नहानदुना ब्राजिल अहुमसुबदा लैरे इंडिया के ओइनदे महाराष्ट्र स्टेट ना अहानबदा लैरे स्टेट असिगी मियोय लाख हुमबुगनिथोय लिसिंग याखैनि पान सुपना हुमद्रा माथोय हुमद्रा मापन लाइचत असिना नहानख्रे अनिसुबदा मियोय लाख कुंथ्रागा निथोय लिसिंग याखै मरीगा सुपना हुमबुमरी नहानदुना केरलाना अमदे मियोय लाख 19 लिसिंग मौद्रा हुमदोय चांगा यांखै ग तरुक नादुना कर्नाटका स्टेट ना अहुमसुबदा लैरे अखोयबु पोपिरंबा अखोयगी इबुधौ इवेंट हौ सिंगना चलंबा ट्रेडिशन कल्चर योखटपदा नतुना अखोयगी हौरकफम मसक खंगबा हाइबसे ngasi मिरोना यामनमक तंगाई फदबा अमनि हाइना कक्सिंग केंद्रगी एमएलए मयांगलबम रामेश्वरना फोंदोरकले वाफम सिंग ngasi कक्सिंग वाइदि इबुधौ खमलांबगी हौजिक नौना सारिबा सांगलेन येंगसिनबगी खोंगचत्ता एमएलए रामेना फोंदोखिबनी एमएलए मखा ताना हाई ngasi चाखोले हाइरिबा समाज असिदा अखोयगी हौरकफम ट्रेडिशन अमदे कल्चर बु इकाई खुमदद्रबदि चाखोले हाइरिबा समाज अदो मगुन यावदबा समाज अमा ओइगनी हाइबसे माकी थाजबनी हाइखे महागना मखा तादुना हौजिकी हौरकलिबा दहासिंगना यामना वेस्टर्नाइज ओइबा कल्चर दा लुपखिदुना इसा इसागी हौरकफम ट्रेडिशन कल्चर कावबसी तौबिगनो वेस्टर्न की सिविलाइजेशन दा लाक्लिबा परासिंगसु अखोइना तंबा दरकार ताई अदुबु मदुदगी हेना मरु ओइबदि आई इसा इसागी हौरकफम कावदबा ट्रेडिशन कल्चर योखटबा आसिनी हाइखे एमएलए रामेश्वर मखा ताना फोंदोखिबदा हौजिक सारिबा इबदौ इवेंटौगी सांगलेन असि सही असिगी मनुंगदा साबा लोइसिंदुना लैबाक असिदा लमदम असिदा अफबा नुंगाइबा चाखोटबा पुरकनबा इबदौ इवेंटौ अनिगी हरावबगी थोरम अहलमन अमदि लाई कमिटीगा तानदुना पांगथोकलगे हाइनसु फोंदोके अखोइबु पोपिरंबा इबदौ इवेंटौ बु महाकी कल्चर ट्रेडिशन योखटपदा नतना अखोइ सागी हौरकफम मसक खंगबा दरकार ताई ngasiगी समाजदा चौखले हाइना हाइरिबा समाजिदा अइगी हौरकफम अखोइगी हौरकफम अखोइना व्यवहार तौद्रबा इसागी ट्रेडिशन इसागी कल्चर व्यवहार तौद्रगदी हाइरिबा समाजदो चौखलगसु मगुन यावदबा समाज अमा ओइगनी हाइबदु एहाकी थाजबनी हौजिकानगी हौगलैबा नाहासिंगना यामना वेस्टर्नाइज ओइरबा कल्चर दा लुपखिदना इसागी हौरकफम कावबा अइगी ट्रेडिशन कल्चर कावबसे तौबिगनु वेस्टर्न की सिविलाइजेशन दा लाइबा परासिंगसु अखोइ तंबा दरकार ताई अदुबु अदुदगी हेना लुबदी आई इसागी हौरकफम कावदबा अइगी कल्चर ट्रेडिशन योखटपसे सिना मरुनी हाइना हौजिकानगी हौगलैबा नाहासिंगदा यंगस्टरसिंगदा आइना वाफम असि थमजरी सुनु केंद्र दा कोविड-19 पॉजिटिव ओइदुना कंटेनमेंट जोन दा लैदुना युमदगी मपान थोकपा यादना लैरिबा इमुंगसिंगदा केंद्र सिगे एमएलए के रंजित ना नोमगी तंगाई फदबा संगदबा यादर पोलम सिंह मतेंग
pibagi makha sathrakpagi saruk ama oina ngasi wangu gi containment zone da leiba imung singda tengbangi polum sing khusina khri wangu development committee amadi covid task force wangu gp gi kuthangda mla na pirakhiba polum sing adu wangu gram panchayat ki ward sing ward number 3 4 5 7 amadi 8 ki punna containment zone da leiba imung kunthra ga nipan da seng hawai alu asathau ngari amadi thumna singba polum sing adu ward ki member sing yauna khusina khibani amuko gi lamjing makhada Kachin District United Clubs Organization katuko na leptana sathrakpa miyam da hidak phanghanbagi makha sathaba oina ngasi su wangbai da mioi chahum gi mathak da hidak enthokre covid 19 dagi ngakthoknaba masa phana leinaba Kachin District United Club Organization gi president th chaw gi lamjing makhada hidak sing adu enthokibani makha tanasu sathajaki gani hairi ayush department na puthokpa econite 30 amadi ARS ALB 30 asini ayus amadi all Manipur United Clubs Organization amuko anigi miyang makhada paring line sathakhiba thoram amani haire punna hingmina se group PSG wangjing tentha AC gi manungda leiriba tola tarba ka hen awaba nanglaba imung sing khudong thiba thodok natragana aruba ana ayek na maram oiraga laikhidraba imung singi awabada leptana mateng panglakpagi makha sathrakpa oina ngasi covid 19 na maram oiraga laikhidrabi abuzam devla devi wangjing hodam mamang laikai gi imung asigi mioi singda group asigi president paunam santi kumar na lusingba mihut kangbu ama satuna lupa lising kungani thoi samri ga yankhai tengwang duna laikhidraba imung asida saruk laikhidraba gi awabada saruk yakhre group asigi joint secretary abuzam akela gi apok p Maman ikang khangduna laikhidabda group asigi members singi marakta awa ana tarakpada mateng pangnaba haiba wakalol adugi manungsana ngasigi tengwa ngasi pangjabani haina group asigi general secretary S Jaideva Singhana phongdoke USA gi Delaware state ki Wilmington shahar da leiba international business machine IBM da IT specialist oina mathau toriba tawal wangkheme lekai dagi laisram Bishanta Kumar Apokpa L Vijay Kumar Singhana ngasi kun asigi swatran leiba yumthong singda sana thaknaba seng kg manga alu kg ama tilho kg ama asathau liter tangkhai ama amasong thum kg ama gi mateng pangkhre wangkhem youth club thawal amasong laisramani gaur sangit academy amade thawal wangkhem gi covid task force ki warrior singa khusam naraga ngasigi tengwang polam singa do yanthok khibani haire COVID-19 laisat asibo ngakthoknaba oina satrakpa thabak thoromgi makha satrakpa oina 113 battalion BSF ki commandant hidam subol singha ki miyeng makhada Loktak downstream hydroelectric power corporation limited ki CMO ga punna khusam naduna Loktak hepa da mass vaccination ki thorom pangthokre Loktak downstream project ki staff yauna atopa miyoi marfurom da vaccine kap ke upokpi topokpi kha posangham Nasau amade battalion sina konliba khungang singda loudspeaker sinaduna COVID-19 laina dagi ngakthoknaba awareness campaign su sathaki haire Nipum doisuwa Assam Rifles Morena Technopol Forest Division ga khusam naduna uhai pambi usara kaya thabagi thabak sathakre key location point Jehova Jire Children Home Adulam Rehab Center amadi Gobajang village gi mafam singda usara singadu thabagi thabak sathaki ngasigi usara thabagi thabak aduda Assam Rifles officers singamade forest department gi staff singsu saruk yakhe ngasi nungthel pung ahum lom taba matamda Zirbam gi PWD guest house ta pangthokiba pawgi mifam amada Manipur Food Industries Corporation Limited ki vice chairman oiriba K Sharat Kumar Singhana Zirbam da laimineriba jati punamakna mausagumna nungsi chanana laiminanaba haiduna appeal tarokle mahakna makhatana phongdokhibada handak ikhang khaudana lamhen tumhen bakhrana tabada nungai tabu thodok khara jukaradhor gi laisang amada thokhiba thodok adugi matangda Zirbam police department na matam chana jati ani gi marakta phaminaduna warasin produktuna mara leiba adubu dandi pinaba haina lokhiba warep ase ekhoi punamak ki laibak phavani Zirbam police na lokholakpa thabak thoram singda Zirbam mayamna mateng pangbiu hainasu mangna appeal tawki ningsingba yai tha asigi tang 22 da Zirbam gi boro bekara gi jakuradhor park
2 leiba sibagi mandirda campus manungda sansa khara hundok lambagi matangda mioi mangana jirbam SP da wakalupagi thodok laikhrabani Thawal district manung sanba National Highway 102 Waitho Art Post manakta ngarang Thawal Commando na asat ok sek tawda mioi ani aina yadaba drug ka konana fare farba mioi ani adudi Lilong Turen Ahanbi Kalai Khong Makha dagi MD Shabir Khan Jahi Kunthra Humdoi Apokpa MD Joinu Labuddin Amadi Lilong Lehau Khong dagi MD Nawaz Sharif Jahi Kunithoi Apokpa MD Abul Haini Hairi Police ki pauna hai ngarang nungthil pung mari rom tabada Lilong dagi aina yadaba drug sing Thawalom da puthok pusin tawre haibagi akaknaba paw ma phangbadagi SP Thawal Jogesh Chandra Haubizam IPS Amadi Additional SP Ops Sasidananda Soibongi Miyeng Makhada CDO Thawal gi OCN Tikena Lusingul Tim Mamana Maphamadu check tawki Nubidang waram pung manga rom tabda yam singai oiba mongda silver masugi alto car MNO 7D 2511 amalaki auto car adu khamlaga check tawda LED lamp ki box amada simplex plus ni singnaba piece sat chama pan ga humudra amu masugi polythene amada yauramba thengna kibani makhoi dagi mobile phone ani ID card mari amadi senoina lupa lising ga subna yankhai su phat pangam khi makha tawa ain gi oiba thabok lokhotnaba mioi ani aduga loinana phagat problem sing adu Thawal police ta kusinakre haire malem gi oina sabe hengalakpagi problem ase solve tawnaba India na mangjil Thana Thabak Tauri Haiba Prime Minister Narendra Modi na Khangi Haiba Wafam Union Home Minister Amit Shah na phongdokre Wafam ase Assam Rifles na Meghalaya da Sathaba Green Sahara Plantation Drive hodokpagi throm da wangang bra Home Minister Amit Shah na phongdokibani mangnam makha tan haikibada textbook singdagi Sirapanji na lebak asida nong khwaidagi hen su lamni haiba khanglaki adobu hojikti Sirapanji dagi kilometer khar da maksalaga leiba mafam amadana nong sugi khwaidagi wangi haiba khangnare U Yathat Padagi Masi Orakibani, Sirapanjina Amukana, Nong Kwaidagi, Sang Wat Subalamni Haiba, Hendanaba, Honabatai, Green Environment Ama, Puruknaba, Paramilitary Force, Assam Rifles Nakan Honori, Meghalaya da Usara, Lak Amaga, Lising Nipunipan Tanaba, Assam Rifles and Pandam Tamduna, Tabak Sanchilivani Haike, Upambi Tanaba Lam Hector. Chama mafam khangdokle usar sing thabda lupa koti yankhai saring tawdori aduga sahi ahum gi manungda Meghalaya gi lopari lising amaromda usara million ama tharna ba panam thamli haibagi wafam su Home Minister na phongdoke hojik aroibada maroi pa ahunu pijari World Champion tarulak oikraba MC Mericom na Miguelina Hernandez Gracia bu maithiba piduna Tokyo Olympics 2020 की केजी यांखै माथोय कैटेगरी की प्री क्वार्टर फाइनल संख्रे मणिपुर हौखिबा पुंग कुनमरी दा मियोय लिसिंग अमग सनी सुना तरेत नौन कोविड-19 पॉजिटिव ओइखे मियोय तराहुमदोयना लेखिद्रे हरक इबा नहासिंगना इसा इसागी हरकफम ट्रेडिशन काव तोबुदनु हाइना कसिंग केंद्र के एमएलए ना हाइख्रे लोइना सही अहुंगी मनुंगदा मेघालय दा लोपरी लिसिंग अमरोमदा Usara Milenama Thana Panam Thamli Haina Home Minister Amit Shah na phongdokre Ngasidi Aurum Sanduk Seba Matang Silojire Miambu Amukhana Kurumjit